Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant wished Prime Minister Narendra Modi on his birthday. CM Dr. Pramod Sawant took to social media and said the following: Hearty birthday greeting to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I pray for your long and healthy life. May the nation continue to prosper under your strong, decisive and dynamic leadership. CM Dr. Pramod Sawant also shared a video message to wish PM Narendra Modi on his 70th birthday. आज देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आजचो वाढदिवस. खरें म्हटल्यार ते आपलो वाढदिवस साजरो करिना, पण तरी सुद्धा त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान पुराय देशभर भारतीय जनता पार्टी आणि समेस्त देशवासीय त्यांचो वाढदिवस सेवा सप्ताह म्हणून साजरो करतात. आणि ह्या दिसाच्यो समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय पंतप्रधान मोदीजी खूप खूप शुभेच्छा. समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी या सेवा सप्ताहात सहभागी जावचे. या कोविड-19च्या महामारीत सुद्धा आम्ही सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान मिनिमम एक तरी सेवा ही आपल्याकडल्यान अतिदुर्बल घटका खातीर जावची अशी माझी इच्छा आसा. त्या निमित्तान सगळ्यांनी या सेवा सप्ताहात भाग घेवचो आणि अतिदुर्बल घटकापर्यंत सगळ्यांनी पावचो. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी देशाक एक नवे नेतृत्व मेळोवन दिला. भारताची जगाचेर तांच्यांनी नव्यान ओळख करून दिल्ली आसा. या देशाक नवीन उंची, नवीन भरारी ही मेळोवन दिल्ली आसा आणि नव भारत निर्माण करपाच्या वाटेन तांच्यांनी जी पावलां उचललेली आसा तांकां खूप खूप शुभेच्छा. Narendra Modi was born on 17 September 1950 and is the 14th and current Prime Minister of India since 2014. He was the Chief Minister of Gujarat from 2001 to 2014 and is a member of Parliament for Varanasi. Modi is a member of Bharatiya Janata Party and of the RSS. He is the first Prime Minister outside of the Indian National Congress to win 2 consecutive terms with a full majority and a second to complete more than 5 years in office after Atal Bihari Vajpayee. We wish Honorable Prime Minister of India on his 70th birthday. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.